sila akwenzeki nibe bahle nonke. Phela. Njengoba silana nathi ukhona umubi kodwa la phakathi kwethu. Ukhona ukuthi thina fanele sitshelane ukuthi lo mubi wenzani mfethu because ububa kufuneki. Lento obubi ngisho nakuma relationship kuba khona. Yabo akukwazi ukuthi nibe bahle nonke. No, ayifuni lento ukuthi kuze mhlawumbe utshele ukuthi ube mubi cha khona ububi nje ukuthi lo ububi nje bakho obukhona. Angithi nje waphasi kwethi kanje asithembani ngokuthi khona umuntu owenza into embi komunye. No, Saladi hayi ukuthi size sithembane. Asikhuluma ngokuthembana nangezezo sikhuluma ngobubi nje obokuthi bukhona la phakathi kwethu ukhona yena umuntu. Uba umubi la phakathi kwethu Cha, mina wena ukwazi ukusho kanjalo. Ithina esisho kanjalo ukuthi phakathi kwethu ukhona umuntu omubi. phakathi kwethu sobathathu Njengoba sibathathu nje. Yeah. Yes bebahle so kukhona oyedwa yena. Kodwa